kita ya semua. Kok nggak kirim satu biar kita satu. Halo, kita di mana? Ya. Kenapa dibuka helmnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhwa Syedralun Mamandum. Sehat bila Allah. Semoga Syedralun Mamandum begitu sehat walafiat li Allah. Begitu panjang umur, begitu berselamat iman di Allah Babandum. Jadi belum terbit video saboh perkara mengenai lonte-lonte yang wing sitangin. Yang lonte-lonte online yang cukup tat viral ini di wing sitangin di Banda Aceh. Jadi pakon hana jawaban, hana bantahan daripada tengku-tengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Jadi pakon tengku mesti dropi hana yang bantah. Menansit urung-urung lain yang jemut-jemut jawab video lon, pakon han kapegot video saboh. Kabantah keperti lonte-lonte yang wing sitanginnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kepa kajak bantah lun. Di saat lun kulawan urang zalim, di saat lun kulawan ulama suuk, di saat lun kulawan penguasa-penguasa zalim, pakon berani tak bak kebantah lun. Pakon di saat na urang yang penghancur akidah keislaman di Aceh hanaso yang bantah lagi-laginya ka kejadian. Pakon awakkah berani-berani tat untuk kabantah lun? Pakon. Pakon di saat na lagiannya mesejih lonte online di weng sitangin, pakon mesidro hanaso yang berani pegot video, bahkan hanaso yang bantah mesidro. Menansit kepada dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah, pakon hana sambutan mensaboh pih video, pakon hanaso cegah pih mesidro. Pekeh hana ditamong peng? Pekeh disebabkan yang inong-inong pejabat perti lonte-lonte online dung? Hana so kerja cegah? Menancit yang kadilake maah, pumada pumah mentong. Yang hukum sebat, wajib. Kon mumada maah mentong. Hana mumada maah. Sekian milion ro yang kadinonton, kibanka marwah Aceh. But lonte-lonte yang wing sitangin yan. Dengan dipakai pakaian kon pakaian muslim, dipakai pakaian dada terbuka lagi nyan, silua ketat, baju ketat, pakon hanaso cegah mesidro. Pakon hanaso cegah mesidro, dan pakon ase lain ang-ing gaduh bantah video lun. Di saat lun kulawan kezaliman kehai antek Fir'un Yahudi paleh, kabenci ke kelun, kakhianat kelun, tujuan lun hai binatang, hai Yahudi paleh demi agama Allah betudong. Pakon awakkah membiarkan ulama-ulama jahiliyah. Di saat lun kulawan perti antek-antek yang pekong sarung jaro penjajah, awakkah benci ke kelun. Pakon, tolong bisa jawaban. Tolong you jawab taboh video bak dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Menansit Ketua FPI Konan yang si At-Tahirin Haram Jadahnya disengap. Pakon disengap. Pekehnya inong pejabat han dijit bantah menansit kepada dengku. Pekehnya inong pejabat, inong tentera, inong polisi, inong ase pejabat koruptor. Hanaso kejit bantah mesti roh. Tolong siat. Tolong pesampo tiat, tolong petebit video tiat hai raka-raka lun yang pegot jawab video ke busi. Tolong pegot video tiat taboh. Menyo nakreh ke, menyo behe ke kelawan. Baik gaduh kayak lawan lun. Di saat lun ku pegah haba lagi nyu kulawan perti ase yang ka jahiliyah hadum, benci ke kelun hai binatang melagi sang ke makai. Gaduh ke pegah ke Yahudi, gaduh ke pegah ke kafe hai binatang. Gaduh ke pegah ke awak dibayi li kafe di sini. Tujuan lun ke hai binatang hai haram jadah palih, butedong hukum po te Allah yang ka diperoleh seperti antek-antek yang ikut Yahudi. Jo kenyo yang lun lawan hai binatang palih. Baik kaya bantah video lun, wate lun pegat video, wate lun caci maki ulama tahu, wate lun caci maki penguasa zalim, wate lun caci maki perti hewan-hewan yang korupsi dum. Pakon kebenci ke lun. Pakon han kebenci di saat na urang penghancur akidah. Di saat urang nang membiarkan akidah keislaman. Pakon han kejit caci maki. Pakon ke caci maki ke lun ke binatang.
Kapegat video ke sabah. Hai haram jadah. Baik gaduh kaya caci maki kaya genuh anak caci makah yang kaya caci maki perte kaum-kaum jahiliah yang kamu munafik, yang kamu musyrik, yang kamu murtad, yang kenyan yang lu lawan hai binatang. Lon tujuan untuk kena pekang hukum pot Allah. Baik jak menggabung dengan hukum-hukum berhala hai binatang. Kon tujuan lon kena jak berhancur akidah bangsa Islam. Bangsa Aceh, agama Islam. Hana tujuannya ni lon jak perle agama Allah. Bahpi kat tuduh lon macam-macam kahai binatang tapi kau ingat apa yang akan terjadi di muka bumi Aceh. Na rele akidah ka, na hancur akidah ka. Urang Islam ini urang Aceh di tamong kafe. Na hancur ka. Tapi lon pegah kan, tidro-dronyo dua rotu. Nyo yang ka mecu perkara wing pitangen lonte online yang wing pitangen kan, no preh dua rotu nalong. Nalong perkara yang dikena pemalai long marwah bangsa Aceh dalam tuah. Man wate tak pegah urang drone bengeh negelon. Karena kan nilon kulawan putih penguasa zalim, kulawan ulama-ulama jahiliyah yang mekat ayat Allah, yang kublo hadis. Yang keperti anteknya yang lu lawan. Kalau jak lawan ulama waris Nabi, piuh lehana lu lawan urung yang malim, yang lu lawan urung zalim, urung lalim yang lu lawan. Kalau jak lawan urung malim. Wate tak pegah bengeh negelon di urung drone. Wate han tak pegah ka membiarkan lagi-laginya. Membiarkan di saat wate na lonte dia hancur akidah. Dia hancur syariat Islam di Aceh. Te tak pegah bengeh negelon urung drone. Bukan jit menyemenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.